Svi želimo da doživimo 100. Ali kako? Napravili smo spisak 5 tajni dugog života iz nekih od najzdravijih zemalja na svetu. Tajna broj 1 iz Italije. Mediteranska ishrana bogata maslinovim uljem i biljem poput voća, povrća, orašastih plodova i mahunarki ne samo da je zdrava za srce, već se dovodi u vezu i sa smanjenjem oboljevanja od raka, Parkinsonove i Alzheimerove bolesti. Tajna broj 2 iz Švajcarske. Švajcarci su pod manjim stresom zahvaljujući odličnoj ravnoteži između posla i privatnog života. Da stres svedete na minimum, redovno pravite pauze, ne ručajte za radnim stolom i izađite s posla na vreme. Tajna broj 3 iz Francuske. Pešačenje je važan deo francuskog stila života. Redovno idite u brze šetnje da ojačate kosti i mišiće, sprečite srčana oboljenja i povišen krvni pritisak. Tajna broj 4 iz Japana. Njihova tipična ishrana puna ribe i povrća pomaže Japancima da ostanu zdravi, ali ne morate živeti u Japanu da biste živeli kao Japanci. Jednostavno uključite u ishranu više masne ribe i zelenog čaja. Tajna broj 5 iz Španije. Siesta se i dalje smatra tradicijom španskog stila života. Više sna povezuje se sa smanjenim rizikom od depresije, gojaznosti i infarkta. Samo napred, promenite stil života. Koju od ovih tajni ćete prvo isprobati?